tua hi vet na le ho hin emle ho zo hi ko le wa chinen se lo le chinen bol lo le ti zo hin omin other way round zo hi na mo zo spear head hi diu afrana pang diu adang ho in support bol liu ham ti chu opinion to kain pi thai ki pa ki pa me pu rel to chu hinge continue wang hello in situation based historical based hello in situation based movement in bol danwa mi tampi view nei ji a chu nang Kuki Inpi pachong hina zala chu ipi nang ngai dani pin ne yam ti he en to azong mi pi involve ha hi be poiti jong chu na sei than ji chu iti ki vai hom danu structure hi kisu lo he in thing selins ki sei jing le ichi hi Kuki Inpi so ai ho adinga traditional government in later head now ki ji in so ki he thein ai le Kuki Inpi structure thu hi nei sei pi masang Kuki Inpi structure Kuki Inpi Manipur omin Assam omin Meghalaya dang tampi omin it's overall as alin pen na chu Kuki Inpi chu hi in na sir ai le kim Kuki Inpi Manipur te later he na khu apex body of the Kuki tribes kitiki na he in ichi ka jong hi mi tam ta he nai lo ma e ke jeng nong nai cha khana ka he na la e Kuki Inpi function lo chitobang ho Kuki Inpi structure cho he theme lo wa mi tam ta hen Kuki Inpi Manipur he ama alin pen dana ina pom he hichi Kuki Inpi Manipur to Kuki Inpi a relation a structure a kivai hom dan le hoizo chu hoilai muna ama hoizo chu hilai muna amam ti them khat mi pi hello tam pi o mai chi jong he nei sei chet pi leo chu ya request kan bol he sa Kuki Inpi structure chu abon nai Kuki Inpi ki ti hin block level handang ai lo wale district level handang state level yong la abon nai Kuki Inpi ki ti ai atam zo he confuse hi ji ko he ke yo new in trend ke in ai la Kuki Inpi structure hi complicate lo ma ka chei tua asama puthang nun tabanga chu Assam Kuki Inpi Assam omin Kuki Inpi Nagaland omin Kuki Inpi Manipur omin ele Manipura chu ga ke sei bele district level a chu ama district nga chu Kuki Inpi district level Kuki Inpi umki nei ele hi state ho ti ta lo yong chun kam khat aneu je ma ke vai pon chu Kuki Inpi Meghalaya omin ai lo le Kuki Inpi Delhi city base omin Bangalore ai lo le amun dang yong chun omin ele hi chojo si coordinating body kha chu Kuki Inpi ki ti in Kuki Inpi Manipur ten Kuki Inpi Manipur ki tia Kuki Inpi Assam ten Kuki Inpi Assam ki tia Kuki Inpi Meghalaya ten Meghalaya ki tia Delhi ten Delhi ki ti in ta chu suffix umlawa chu Kuki Inpi hong ki ti teng na chun hi chojo si coordinating body kha chu ma it's chu ibama mo administrative role long he be se lo ai wanga Kuki Inpi ho zo si hi ki ho khom na ding ai lo wai le ki za tu khom na ding amo zo si coordinate bola chu amo ho ko khom lo la wai hom khom na ding a chu hi chi body chu hung pang ai hi ti chu hi bai lam chom lam ta ga he thei ding a chu na chi chu hi in na sir ai ma chu practical on ground na chu Kuki Inpi Manipur so apex body of Kuki tribes ya Kuki Inpi as a whole a chi ting le traditional government cho ichi mi tampi na confuse o ken se ma nine say chun explain a bolting poi ka ti na thui lo ground reality a chu vet na hi le Kuki Inpi Manipur chun tu chana chu tu a patin wang ke poi tu chana chu Kuki Inpi Manipur chu alin pen da na hi mi tam te na gel kha chi chi a chu ken raise in chi chu sir one more Kuki Inpi Manipur to Kuki Inpi Assam mong chu reng khat chu na Kuki Inpi structure ke vai hom na dung zu ya chuna ai le ipga ken sir thu ka hin issue ka hin raised by otherwise lo hi khat ki zum so na ding i tham khat dem na sei sit no ai lovin mi pi concern le problem pa chu ka hin rise ji in a head team di hin angai di hon jo to ka hin rise lo na pen chu Kuki Inpi Manipur pe later he na chu anuya
apex body of the Kuki tribes kiti thea aile Kuki Inpi Assam ang so apex of the Kuki tribes abana chun Assam ai lam khale abana chun apex body of the Kuki tribes Manipur tiam khat chu le chu head binding hi to asu hichi kala hi no pha ai just frankly akado he sir very honest akado he Chicho eho in amonga he nomenclature boy nomte easy na Chile in sanga yung nomenclature ho sa kom so umji so in kichi so ngai mama to Kuki Inpi Manipur their letterhead alola some their letterhead also apex body of the cookies akiti lo anje pihamati haile a Kuki Inpi to apex e giti hin vai pu na chom KSU yung umthei alo vai le KSU yung so block nga umthei alo le KKL yung umthei Kuki women yung umthei dang yung umthei jo sila so Kuki Inpi to apex e giti na ki sei hin cha chu Manipur state na sei dinga chu Manipur state na Kuki hola dinga chu Kuki Inpi Manipur so apex body hi ji ngai hin kaba nga cha Assam yung chu Kuki Inpi Assam chu apex body hi ji ngai hin Ichilai pa chu ki sei na chu apex body ki ti hin Manipur alin pe ne ki ti chu ken tunila chu ne sei la ka za na ma sa pe ne Kuki Inpi he di ta chu Manipur masanga he Nagaland anom sa na anom sa kitila akicho hin ahin ipu pa te o ki vai hom chi kicho hin tha ki no hin chi Nagaland so pi na cho hin a mo ki vai pu na ne sa hin Manipur hong kicho hin hi nai na lai ti mai na comparatively Nagaland to te ting a chu nai na lai de hin ai le to ai sei bang wa chu hitia a state na Inpi kiloi hom om ta ya chu I cho si kimu to na din kan point of convergence ti du ham amo yo si kimu to na trading mo yo si tak na ki vai hom the na di wa chu coordinating body ki ti han lang le asang anim tun ki sei da mai ke hierarchy to pin ka hel be se pon amo po na che le I cho si hin coordinating a chu Kuki Inpi iti wa asa fix umlo imachang umlo hin apex body kiti tin chun a Kuki Inpi chu apex body hin not necessarily district na lo ala state na apex iti na epon a Kuki Inpi as an institution chu apex body iti na iti chu kaga hil chen nong he ki pa me sir ka sei banga chu otherwise ai pui ti chu in het tempi in lang ne Kuki Inpi Assam advisor punang chi chungchang thwa chu seinom maniam ani ala chong phat nen sei pi thiun tin minute nga to bang hello ala next sa kalu pai di tai Itu thu chu sei chit alom ta khat chu hen to Manipura Kuki Inpi structure pa chu thu chu min ki sei tale Kuki Inpi ki ti I pi thu cheng I da tenga le I tu hung kon am ti pa yong het lo ho I pi le chu ga sei ma sang chun Manipura structure pa hi Manipur Kuki Inpi kim ki ti hun apex body of the Kuki tribes atiu hu Manipur sunga recognized tribe ho ko tiu hi da na hen je Manipur sunga recognized tribe si dinga chu apex body Kuki Inpi ta chu agelwa hi chu le chong chu seidan chum khat chu o me ahin ucha hi Inpi a ki polo Inpi nei ngai lo Inpi chu mancha ayong nei ngai lo tribe tam ta o ma hen Kuki sunga long chu je ya chu recognized tribe base a khu Kuki Inpi akitol thelo chin umai Manipur langa chu bol wang ba tenga hele ni na chu kim kiti Kuki Inpi Manipur chu apex body tenga hele adang ho jo si Manipur pam lama Kuki Inpi dang ho jo si ang chu kim Manipur Kuki Inpi no ya chu ding dana tu masanga constitution na draft wa hen ni chu
constitution a draft uchu ka vet ule Manipur pamlama Kuki Inpi se ngi Kuki Inpi Manipur no ya chu ding dana chu ta hele tua ku kumpi tona che Kuki Inpi hu apanna be to banga ki su do ta chu ya chu Manipur Kuki Inpi Assam Kuki Inpi Meghalaya Kuki Inpi Nagaland Kuki Inpi tenga le Delhi ta hoilai ta che Kuki Inpi se kai hom na chu kumpi umna che Kuki Inpi hu hiding dan hen ya constitution ki draft pa chu Kuki zo sa dinga ki draft a hi banga chu Kuki Inpi kumpi makaina hi lo ja ke ho chun chu silam hilaba objection kana bola chu tenga hele ani nen ga ki se ki le Kuki Inpi hi INP ki tilai ta i pi thu cheng hoila ya ko na i tu hung do ham ti pa chu wa ve le wan je INP ki ti hi ke yong u cha pusal li ki hu zo ke hi athum na lam ka hin ko upapen pau chu ke u cha sunga dinga ke un sunga dinga chu INP ke NP u chu je NP a ko na chu ho hung ki tung do ya ko sunga chu hausa chu mi upa hung hi le che chu INP pu hung hi ta ko sung le la chu cha chu hlang a gam kai ya hung hi te ngal ku INP kin tia ta chu alin pe na chu kumpi office a chu ku INP apex body mong cho ma chu ngi da ti khat chu ya chu tua he ho ku INP upa ki vai hom hilo anau pa go aneu pen pa go lo na yong ki ma chu ku ki sung ye nga yong hi INP nei lo chu umai da ai ban to ke hon INP ta itol pau he Pathian thil go na chu he cha Kuki sunga dinga INP nei te he nambula pangding le nam lam ka ya ai lo steering tu ding hama nambula pangding Pathian in no go no te he yon I he lo go hi dam tiang ke gel chu ra chu che INP he thim le hen che INP chu ki vai po now ya igam sung pung piu long INP a ina ki vai hom tho ba chu Kuki Inpi tin tu lai to bang han Kuki Inpi tin letter head tol hi yong le che ma sanga I pu pa te ho chun INP chu an hi hen nang li ti sayam thla abol wa thing khul mal cha ti an tol di wa INP ji a chu tu lai to bang Kuki Inpi tin letter head si men le fa tol hi yong le INP ki vai hom chu gam sung pum pi ho ba an hi chu je ya chu di ti wa long chu an sa the chi ya che INP tu te hin sei do ding dong hello ai bang hi na ho ki het le be mi del the ya hung ki sa do diu te nga hale mi mon pi thia chu hung do diu ai la tun ai hon hi na hi ilu je hi ki het lo ji wa hi bel the te nga mon pi thia lo ji wa hi ku ki dan ti chu nge khat ai chu ya chu man pu langa tribe zo si Kuki Inpi a khai hom sa de tiêu li thei lo chu a ye chu INP nei lo tam ta mo ba chu ai wang Kuki chu Kuki na men hop tho ya chu INP a chu recognize tribe base cha hu INP hu a ki tol thei lo ba ti chu ke mu do le ki pa me pu thang luôn các con chỉ Kuki Inpi thu chu chân chân ngap phone noi tin ki chi lo ding jong kata san he na ngai dan hon nen si hon le pu professor punong e hil chi no ven ground reality ito banga theory ito banga sei thole ito maham ti wang chu a boy hon jong anavet diwe in anaki amahon
anaki khat mai tawen anaki mat tu mai tawen tin abana to a professor pu ka do anum jo memorandum tam ta ina pi tawen che na sei ban chu thampat ga sei be ding kanumen memorandum pi ho follow up action ji lo ji ai tu chanai ta bang he ti he en tu masang December ningkum December ti ta ningkum December a Kuki Inpi kumpi pa le si mangpa soi kai na nuya Prime Minister Office ading a memorandum chu cha chun hoi ten kenong kan sim chai ke en kamu en lunglai ma ma jing in memorandum ai su dano history base 1917 na ki pana base in bolo in su dano lunglai men ichi chu khat hi in memorandum la khat hi in out of many khat in la hi in adang jong tam pi organization za chum chum mina tam pi ki submit no min hi chi ho hi ki banga hinam ti dan chu achum jep jep ithem khat ele e ki kalna thei khat ana ki banglo anei khale i chong chon i movement wa e subui tu wa pang thelo ding ham memorandum jong hi aji theijo sin aji ana pi dan to bangin i zan ham khat hi ding in organization za chum chuma kuna Kuki Inpi memorandum ti tailo wa ong chu ti chi ho chu ana ki banglo kha anei khale chi ho chun i chan e subui the i chan i movement ho effect anei the dem ti chu nei ga se pi sir Gipa me chi giwa ta khat hin ji chu e ho hin thil khat ibol tem le hin past presidency pi um pyo hi ibol be se ji po hin tu le tu din mona chu ki tha pat ki ji hi chun movement iti wang wa chu movement lo ibol phat siu le chun abula ki tha pat ki ji hi tôi say bằng hòa chú thì chỉ 1960s lang ako na ita iti adi ta thì chỉ memorandum ho zo se yong chú hall do chỉ dung yu ya chú ban ni cha vet na hi cho yong cho i the ale reference bola copy yong sa ita ko bowling de hin ahin la say bằng hòa chú anaki ball ho zo se itu chen ya anaki ball ho zo se record ng nan te ai wanga one time maybe memorandum ai lo la ha ta le ni le tum ham na piu iti mai khana chu an kha ya chu memorandum tam pi ji pe wa response ang chum lo iti ti sei ta win ai le ahin la alang pi a ke mu da la hi memorandum ki pi ho hi EPCI ho in separate administration and lo wale some form of autonomy ji na thum ji mam ti ai le a region ji ki bang su ke aji ese ji ki bang su ke ado akon ji ki bang su ke a language ai lo wai le justification ai lo wai le bi ham logical interpretation ho cho cho new ne win ki hen lang yong le adoi le tu cho objective chu ki bang su ke hi hi cha chu a ki kal na di chom pon ahin ka sei banga chu hi chi it's not something new it's a government na ho hi 1960s la ya no mo chu hi jim lo amon jong i ho record chu i koi pi wa tu a thai pi ho chu to avet ka diu yong pi lo hi ya chu ready a hi chi hot shot pi a kuna kana bol saw tai ti wang chu memorandum ki pi ti ne chun chu refer ki bol ti han lang copy yong ki koi thei la wang chu thil phai na enge sar chu kan sei pen chu ai chu organization za chum ma pi sanga chu khat nen pi pau chu I bon wai din pi wa chi pi leo hat zo lo ding ham hello le tia organization min chum ma tam tai pi zo chun hoi zo chun wait ani zo ding ham ti jong chu na ngai dan ga se pi wo ti pa chu government in agel kho lo ti pa chu memorandum chu tam pi wa a gel kho na diu chum yong di pon chang ha se pi wa gel kho na diu yong chum di pon ahin lai sei bang wa chu movement ti chu continuity om ngai na movement ki ti chu public movement hi ngai din democratic form of governance a hi ji chun mi pi movement hi ngai din cha chu ka sei bang a chu lam kai ho le mi pi ki kai coordination om ngai din
mi pi yong hi amil angai din tun enge tem khat alungel thei kep lam kai ho a thai le jing ho chun angai hi tia agel pau chu mi pi yong chun ipg alam ka hon agel ham ti chu a he jing jing ngai en chi ti han lang le chun movement ta chung do thei le hi a kuti lo wai le chun memorandum ipi also just another memorandum heading file yung kibol yung le velvet nom kita lo ding easy acha movement chu ipat nga lo ita enjoy ka sa ibang acha na MLA ho in the Superior Administration then say kim nga lo ya le asi se at kim lo din hin continue hi nga yin ya jo mi pi mobilize ball nga yin mi pi help sa nga yin TCI IPCI Separate Administration nga ya mipi pan munding ipiham lamkai ho pan munding ipiham angai na chu I ti chal diu ham ti chu CSO ho zo si ting le MLA ho hin ting le mipi pan na chu chi chu mipi min sa ding mipi het sa ding chu ti han lang le movement ta chu do de hi na chi pa hi angai ti chu ka se no me kipa ome pu professor atam event na hele continuity lo hi khat lam kai khanen na bol sa chu imayo si apat do ding amana hen bat do amana hen bol do ti credit hall zong hi ham ti zong hi ngai da nong ji na a chiong ai pi chi yong le tu apana ai machal ta diu ngong ta sanomen abana pu asam pu hang pu thanglun nen ai cp diwa ka dei chu Manipura hen he nge se bang chon majority Manipura ku ki cha te chu Manipura tampen hi ji hen lai hui nun dan lai hi mazo si ki nga na Manipur hi mazo si ki nga na ho adinga to bang amin zo an hen se dan ho akuna zong chu gele ibet na hele ale to hen Manipura ku ki lam kai ho hin iso pi ho mi khat le ni apom thailo ku ki le pom thailo ho tan ichi ho abona chi khom thina dinga chun zo united an hen bolon abanen Kuki zo bolon abanen twin Kuki zo council ho men aphatna hongcho aphatna ngen cho henai aphatna sit na ome kati a ka do wang loven nang chu asama namlam kai khat asama asam beza asam ma nei ji chun gala na hon asama nam mi ten hen bet dana chu la ya leadership structure ki bol dan ho nam min ho IPP ho ki bol dan ho aphun umam asam langa nam mi te chu aphun uma adei lo umam helo ai to bang reaction umam ti chu nei ga brief pi la jun kati che thu hi I tiong ke se dam idam na diu hi le AP hi le aphai kita chu hi mai in Manipura separate administration yang lo ku ki war base a politics ball hi lo na wa hi le ami pi pun khom the ne ding pa chu ku ki zo council ja chu ki pun khom the wa ku ki yang mang de lo ai le ulanau dang ho tong ga to khom the ne ding a chu aku ki hi ve hi chi o ve iti ba mo ba chu mi he cha ai ju nom lo le tiang le iklon pi the lo yu now ipai the yong de lo a chi ho to klon khom the ne ding chu separate administration thum na klon khom pi the ding chu iti ba he le ku ki jo council ja ke bol chu ke hon no a phai ke ti tho chu a phai yang ke ti ahin la yang lo ku ki war base a ku ki historical dungzu ja movement ne ding hi te ngo la bang ku ki chu prefix jong loading suffix jong loading chi do la chi hung mai de en la tuam thing thlangam si a chu ma separate administration nga thum na dinga bang ki pun khom thi na min chu a pha yang lo ham chi chu gel dang thlang pi he chu alang khana home movement thu ne chakhat ga be lap lam homeland ma ta homeland ki khosale self government ki nei le
state hi yong le union territory with legislature hi yong le chu itu mo hen ahi wanga chu ige la le ho ne chi tu a hi a ba doctor pu na sei banga thil khat hong thun te nga hele thil khat ki bol thil khat chu a solo te nga im cha bol ding hello banga thu sei chu di ka sabe se yang chu chu dang lang piu cha hen hele homeland hi mi zo sin nam zo sin a dei chu la ku ben homeland hi het pha lo chu homeland chu government ne sim pi ding jong hello ya e man ki sim de ya i chen dan phanam hoi lai hi da la hoi lai hi iga dong ba road communication i ma hoi dong nung te nga hal mi to kina ki sau na hong hi dong idam the na di ba lam len dong i ti ola pham ti mi he ma sensitive be se ma sanga chu min he che politics lung thima na nei ba strategy an ki se mo ba lam len dong an ki se mo ba homeland cha ma on ta ke cha ki sem do te ngole mo government ko ma cha se ya thu mo che e ho hen situation in comparable te nga hi le bo ki chat a ki bo la hen thil chu ki ge la hen to a yong hi lam ka le kang wi ki ka ki zot man na the lu pha na tu nga lam len sim do yong yong lam khana ge la he le ki tai yong uma chu ngal bol to lam len tu ikop him chu ku kan mi te pa cha ra lo mong mina sa hi chu te nam dang e pa cha ba yong uma chu ja kon khat chun che aboi ma sanga hi te bang boi na ma sanga ki se mu hi de le pha de hin e ti u chu ai ba to a situation in comparable pha do wa phai lam phai cham valley ho thelo pha do wa honung bai nunga lam len hin ki tu ki zot na ding lam len hin ki se mu ya hin ki se mu a hele ma khan pen rong ko kholai dong no ho thelo di u tai khu be se lam len sim de nga chuat khada chinei pe lo wa lam pi ko sa lo di ko bon di u tai a hin tiu le ki boy ki ta chu ya chu mi kho mi veng ho lo he la sarve anabola masang nga ko na chu 1960 70 la ko na che ho hen che homeland ding chi igam diu chu i chen na yo se ko homeland hi ga ti diong chu ha san na chin min ya chu chen trade hi na dom ho sim thei ding ho chu phat ke cha chen dan ho lam len ho basic amenity ti te nga la road hi hi ya road hi umi la imphal long capital su thei lo de ya te nga la Delhi Mumbai Kolkata Guwahati to hong road umi le city min thang su thei lo de ya dan khara che ho yong hen road hi government MLA elected in a ho minister in a ho hin i homeland kisim na nga sum le pa ho chu man cha road connection ho phat ke cha na sim tu ding lung gel hi koi ma nei lo hi wa he tu nga hi pat de bole a sa ju i sau ya chu ka ko na be he ge yong le a ge ta lo on pon lampi right te ga chu chi ti nga he le ge yong le amon chu ki long tho tho hi ji chu ta ku ki jo council i sei pao jaga mhup sung se phat ke cha road connection ho sim na nga lung le tha tua ken bang wa he hong no te nga he yong le nga le tul hong be te nga he yong le nga le tul ha be ta ti the na ding lo hen ku te chen naw state ai ki pe yong le hoi lam hom i road i ga i lam pi chu min to tan the din mun he chi senapati lam jong te nga he le te tameng long lama jong ilam pi ho min ei ton ki mat na asam na ga len ki mat ho min to tan chi choi ya chu road policy min nam politics a bol ho hi vet le road a pa do chu ei hon che politics ki nei him lo
imadon chi ata planning be anak jing hi ahi to ahi ha san na hin tu pa do ha samong mong jing chi hi ai vòng hin la ki ka om na ki hin ai om na ki ba lam i ho i ga sim ye la hele ki pa yong chu ma pathian zala pathian ki thop pathian digan the naw e het pi ulim tin pathian zala ki ot man hong aji je chu ngum pen tin ku nop ti ngai la bang chu e manipura lam kai ho de anam lam kai ho e nang government thlang ho yong le ke wang ke nge no ben chu thu le lang nop teng ki nom lawa i homeland di construct ki bol yang di wa ke nge nom chu ya ki pa me pu thang lon banen ana chi pe ki nei ten ken nomenclature thu ho jong ipi suffix adu da kya bo kan raise na pen chu pom le pom lo ji ipi confusion ka create good he in assam langa nam mi ten itoma reaction umam ti chu hilanga aki het lo ji a chu kan raise ka en na honest ta na ngai dan na pom dan ei si ki pa omen tam khat kan se be dai chu chu 2 minutes che up i khat ke ho langa hi che thu do la manipur boy na hi asam ma ngong lut de ta banga om phana chu ke ho chun ku ki zo ki ti ki mang lo chu u nau te luwa ka ke loi khom ba isu pyo be te hi ba ma ra hi ba ku ki ti chu le ama chu lam manipur lam dan da na chu lama yong hi tho ba hen ya ku ki kilom khom the lo ya chu ku ki zo mar ti a chu a chai na lama chu e thil khat chu ka bol khom ma chu teng le ti a u nau ti a ka bol nau long chu memorandum cha chu chief minister aja home minister aja delhi a union home minister ma hong chu u nau mina chu memorandum kan pi u chu ya chu ku council ti chu cha na chu asau be lo na al ku ki zo council ki to chan wang ke ho yong pha ka sa chu ang sau be kha di jong chuna ki tu na ding de na za la chon zo ting le pace khat hong full set nong bai na ai pi le pathin na phalang ni ma pui mai on tin abanen ki pam to ve na lungel nen si pi chu